салом алайкум дӯстони азиз. баъд аз иқрори вуҷуди коронавирус дар тоҷикистон тавре ба назар мерасад таҳаллука ва воҳима дар ҷомеа афзоиш ёфтааст. Мардум ба таври бесобиқа ва оммавӣ ба харид ва захираи доруворӣ пардохтаанд. дар ин миён нархи маҳсулоти тиббӣ ва анвои беҳдоштӣ дар дорухонаҳо дучанд сечанд ва дар баъзе ҳолатҳо даҳчанд афзудааст. Аммо тавре ба назар мерасад мардум ба гароншавии нархҳо тан доданӣ нест ва ҳамарӯза соатҳо пушти дари дорухонаҳо барои харидани дору навбат мегиранд. ҳоло мо қарор дорем дар маҳаллаи 65 ё ки кӯчаи Неъмат Қарабоев ин хиёбон пурра аз дуконҳои фурӯши яклухт ва чаканаи маҳсулоти тиббӣ иборат аст ва ҳоло бо мардум суҳбат мекунем ва мепурсем ки чӣ онҳоро водор кардааст ки имрӯз пушти дари дорухонаҳо биёянд ва ҳамчунин аз доруфурӯшҳо мепурсем ки барои чӣ онҳо нархи маҳсулоти дорувориро дучанд сечанд гарон кардаанд. салом алайкум, рӯз бахайр. Барои харидани дору омадед. Кадом доруҳо? Дору вартозе мегирем. Кадом доруҳо насиб боша харидани? Дору барои хунок мехоҳам. Кадом доруҳо? Уман намушавай нодесек дода гуфтаси. Харидед, харидорӣ кардед? Не якам пеши ҳамун вачизи мен. Ҳамҷа аптек пуши ресторан буда, ҳамҷа аптек. Доруҳо ба назартон арзон ё қимат нашуданд? Ну, сега мы уже харид наконец жауап дадим на это место. Как вам кажется, цены на препараты выросли или... Мне трудно сравнивать, я не так часто хожу, но то, что сегодня происходит, невозможно подойти в аптеке. Может быть, это из-за безопасности правильно, но и очень неудобно для посетителей. И не все есть. Какие препараты вы не смогли? Вот эти антивирусные. Какие именно? Ну, вот я спросила Телорон. Нет. Как вы название? Телорон. А это какого вируса? Вирусные. Это противовирусные. Я не знаю, против какого вообще это. Кто это вам рекомендовал? Врач. Врач? Да. Где вы посетили врач? Это вот врач в 8-й поликлинике. Да. Хорошо, Мы спасибо. доверяем. барои нигоҳ доштани фосила бо харидорон ана ҳамин гуна дарошона пӯшидаанд, аммо савдо рафта истодааст ва мардум метавонанд озод харидорӣ кунанд. салом алайкум апаҷон. Рӯз бахайр, хаста набошед. Аку хастаям шудем ки чикор кунем аку. Апаҷон, мардум бештар кадом доруҳоро харидорӣ мекунанд? Намедонам ки мардуми мо ҳамин паника ба ғалтидагӣ, ҳамин парастамол, ситрамон, азитромицин, арбидол, левофлаксацин, кагасел, мепурсам циклоферон, мепурсам батферон, лекин ин доруҳоро мо ҳозир надорем пашти. Шумо ба онҳо мефаҳмед ки ҳамин доруҳо ба вирусе ки нав баромага ягон дахл надорад? гӯш нест, гӯш намекунанд. Чӣ хеле ки ортхарӣ буд, ҳама хеле шуд аз додарҷон. Ҳамин одамо тавба карсоден, вай карсоден, бовар кунед мо уҷо рамазонем, ҳамин ларзида мемонем худамонда. Ин доруҳо бо нархаш чанка баланд рафтагӣ, бо нест. мардум хафа шудааст аз мо. Одам вай метарсад, ай тарс бисёртар касал мешавад. Накунедтон паника, ҳамаш нағз мешавад. Ин арбидол, циклоферон, ихилиёра ҳамаша нахаридтон. Вақте ки касал шуди уҷо ино фоида надорад. Илтимос паника накунедтон, моро ҳам фаҳметон. Нархҳоро мо боло накардем. Чӣ хел омосодааст мо намедонем рости гап. Ина ай боло вай кунанд, чӣ мегӯянд, тоғрӣ кунанд. Моям рамазонай ҳама ба инсоф мехоҳем, сабру тоқат мехоҳем, саломатӣ. Тамом. Дорухонаҳо ҳастанд, ба фикрам инҷа яклухт мефурӯшанд. Мерем инҷа мепурсем ки нархи наво дар инҷа чӣ хеле аст. Салом алайкум холаҷон, шумо барои чӣ чиро даистодагӣ? Барои таблетка. Кадом таблеткаҳоро харидорӣ карданед? Парацетамол, страмол. Ино аз чӣ фоида мекунанд, барои чӣ? Барои грипп. Страмол 50 дирам, парацетамол 1 сом, спирт 3 сом. баъзе мардум мегӯяд спирта 6 сомон кадан, шумо да нео. Дорufurӯшҳое ки мақсад алоҳида савдо мекунанд чакана, онҳо ҳам гуфтанд ки аз ҳамон ҷоҳое ки харидорӣ мекунанд, яъне нуқтаҳои фурӯши яклух, дар ҳамон ҷо қимат шудагӣ аст. Шумо ба ҳамин чӣ назар доред афа? Чӣ, ҳамон нархи чӣ хел бештар буд, ҳамин хеле нархе. Яъне ки Ягон қимат нашуд. қимат шудагӣ несте. Ин ҳамаш гапи мардум
مای تهمت میکنن نه نسبت شما. البته چی نه همون نرخی که در پیشتر خیلی بود بازرم همه خیلی نرخ بود بگو خیلی نرخ ازمینه نشده نیسته خود همین مواد آنتیسپتیکی چند سوم مثلا همین که روی از 6 سوم از پیش 6 سوم بود 6 سوم سلام علیکم کدو چند سوش در میخوام خب 3 سوم 4 تا 10 سوم اینش چی این 5 سوم برای چی اینش 5 سوم کجا برای کی فیلم های ای فختگی کدام فیلم فیلم هم دوزاندو نام فیلمش نمیدونی شما کجا میگیرین که ما هم رفته آپتون گیریم میخوام این هم دوزاندو آخی ای کجا خیمون نقطه شون در کجا نقطه این هم سرشای کورون دا دشنبه برای چی که در کوچه سودا میکنی شما سوداگرین خریدو خیر رنگی فروشنده قدیمی نه یک چند سوم اینه خب دوستم دوستم اینا رو کجا میدوزن دخترگی میخرم از کجا یک مادر کجا داری وای ما ما رفته خریداری نمیدونم این مادر میاد تقسیم میکنم چند سوم گفتی دوستم چند سوم میگیرید از اون مرد ایوا یکنی میگیریم دو میفروشم ما در یه اپتک میدارم 5 سوم میگه در یه اپتک میدارم 7 سوم میگه یه اپتک دیگهش میدارم اینا میده 10 سوم دادم اینمی برای دستم این دستم وای میکنم نمیدونم روز میگن دروغ میگن این وای میشکم دستم خانم تشکر آفرین این مثل که شما چالش سر داده دیگران هم پیروی کنن با شما ما ایشا نمیدونم برای کو وای نکنن نرخون نخیزونن خلاصه صحبت‌های امروزه ما معلوم کرد که با تجمع زیادی مردم پشت در داروخانه‌ها قیمت شدن بعضی از انواع طبی برای هر یک اینها هر کس دلیل‌های خود را دارد پاسخ‌های خود را دارد اما اینکه در حقیقت محصولات طبی گران شده است اما اینکه در حقیقت مردم امروز بیش از هر وقته و به طور بی سابقه به خرید و ذخیره مواد طبی پرداخته‌اند واضح است امروز مشاهده می شود و این بیشتر بستگی به آن دارد که مردم آگاهی کافی درباره ویروس ندارند درباره قاعده های بهداشتی ندارند و بیشتر به واهمه و به اغوا داده شدند.